Pa Pevex je drugo ime za sigurnu kupnju. Ponudili smo svojim kupcima znači, termalne kamere koje mjere automatski temperaturu. Upozoravamo ljude ako imaju temperaturu. Imamo dozatore, dezinfekcijska sredstva, jednokratne rukavice. Vršimo čišćenje prostora redovito svaku večer. Za izmagljivačem znači radimo na principu aerosoli, znači dinamika higijensko sredstvo pretvara u aerosol. I mislim da ono što je najbitnije, svima sugeriramo da nose maske po centru, da ih pravilno nose, tako da smo svi zajedno sigurni. A onaj tko nema masku i dođe u vaš centar, može li dobiti masku kod vas besplatno? Može dobiti, jednokratne maske mogu dobiti. A što je sa kolicima? Ona se redovno dezinficiraju? Redovno se dezinficiraju, znači kako ljudi ulaze unutra, uzimaju unutra kolica, vani ostavljaju korištena kolica, ona se dezinficiraju i vraćaju opet unutra.